Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman. Magbalik po yung kaya kayong programang Nano Pata. Pakilala ko no po kaya kayong yani rin kaya katawang bisita. Ay, baluyo po. Anya pong pagsadyan dalan karelang pakamunta kayo ni Nano Pata. Maka-amaze la po, makabilib lan Pero ngayon po, din pa mo pong karelang talaturo, din karelang mestra. Din karelang mag-guide karela ilang kaya pakilala. Kasi din po kaya katamong bisita ngayon, din pong estudyanteng Kapampangan, estudyanteng Kapampangan, asinambot, menyambot laking national, kim buong Pilipinas, robotics competition. Nanuya kaya yung robotics competition na yan, Bota din nga liwan, yung robotics. Siguro din kaya katamo pong bisita. Ay explicade po masalese kaya katamo na niya po itang contest ng Pekyabayan. Ang po pang kung nanuya ba yung robotics. Pakilala ko niya po kaya kayong mumunandili. Imam Nenita Corquia, yung principal na po ng Dr. Clemente and Dairit Senior Elementary School, King Angeles City. Niya po. Kaya bene po in coach da po rengana kasinambot ni Sir Gerald Kevin Meneses. Maya pa do po kaya kayo. Ma'am, Sir Gerald, kumusta po? I-greet show pa po rin kaya kataong Manalbe. Pota po, tumabog lang kaya kayo. Ikayo po ma'am, kaya ba yung pong mestra, ang po rin ganang estudyante na po ng eskwela. Deng pengari, gritala po. Opo, maya payabak po kay hanggang Manalbe at makiramdam pa po kayong programa ng Nano Pata. Lalo na po kayong pamuntok na ng Division of Angeles City, Dr. Irene P. Tamayo, Ma'am Maria Celina El Vega, ang po ng supervisors ni. Makanyan mo naman po kareng mestra ni po ng Dr. Clemente and David Senior Elementary School, Pengari, ang po pong estudyante, maya payabak po kaya kongan. O ikay po, Sir Gerald. Yak po, gigrit ko po rin kaluguran na manenaya na mag-live kining show na Nano Pata po. Gigrit na kayo po kareng kaya be ako keng pamagmotor po, kareng parents po keng Dr. Clemente, karen kang Ma'am Jemima po, karen pong abe pong teachers na mag-robotics mo rin po. Maya payabak po. O ikaw po tinggang girlfriend. Pota, ring kapatid mo. Mapin po pala po ta magtambuya. Oh. Gigrit kayo po yung asawa ko, Mari Pete Vera po. Hello. Sabi ko naman kaya kayo po ma'am. Pota, yung husband nyo. Kaya bekepin ka na akong supportive husband, very Mr. good, very Elmer good. Urquia. Dengan ako po, Justin and Jethro. Happy Valentine's Ay po. naman. Unahan ko na po kang Sir Gerald. Sir Gerald, dakalaring manalbe kanyan po tayo de balo yung robotics. Uling balo ko, moderno yung termino yan ngayon Detang minuna kanita, naning robotics. Pota wala da rin ang Alben Mugen TV King Cartoons. Aliwaya po, Sige, Sir Gerald, paki-esplikaya po kung nanya po yung robotics. Yung robotics po ngayon, happening peka bayong teknolohiya po na in computer na gagawan daw po rin nga is po program de po, bibuild de po yung robot patungkol ketang game na dapat ng gawan po. So, ita pong i-demo da po deng anak po po sir. Game niya po na dapat deng agaway tang ganang task. Okay. So, bala mo, king present time ngayon manimbento ng robot, Tama. So, tambala mong deng gagawa na ng tao, pota de datay nga do robot no rin gagawa. Makanya po yung bala mo pakiwari ko. Ikay po ma'am, nano po yung kaya kayong... Opo. Sa sadya tala po kasi rin anak keng inventions pin po banta makasawpla po keng community. So ita po metong po karing task na po nitang pamagkaida ketang robot. Ang program dala banta po agawa dala retang aliwa-liwa pa pin pong task na kalupa na po yung sinabi yun na datang yung panahon na retang gagawan tamo, pwede na nang gawan din yung robot sa rin. Okay. Yung na kayo pong example, potang manalbe kayong TV o kaya pelikula, detang ating pong halimbawa, example ya mo po ini, ating pong may lakwa na bag, keng makanyan, eda po balo na nuya laman. Imbes na tao ya po yung lumawi, kalkalane mo itang lamanan ng bag, minsan robot siya po mismo. Gusto ko po, Ma'am, Sir Gerard, dyan lumapit kitang bag.
yang lumawi nung nanuya laman pin. Makanta na po rin yung robots na po. Opo. Actually, sir, i-demo da po rin anak kay Bat, sir. Patungkol ya po ketang pa denotate ka retang explosive device, sir. So, makanyan. simulation niya po na dapat ilagay na kuha na yung robot detang explosive device at ilagay na lagetang designated area para nung halimbawa mamakbong ya, sir, alang may dami po. Okay. Buriyo sabyan, anak la rin ginawa, igmig program kanina. Yes po. Okay. Ma'am, pakilala tala po din kaya katamong estudyante na mekyabe at sinambut kitang National Robotics Competition. Opo. Proud ko po na ipakilala ko na po ng champion na po ng National Robotics Competition. Muna po Jessica Salunga, Ralph Tabizo, Brianna Faye Katanghal, and Gino Joseph Sagog po. Kakyot da rin nga anak riyan. Imaginean nyo po, apin po rin kaya katamong sinambut kitang robotics competition. No, karan di po kayo ba yung competition? Yan na pande po kay FG Nepomuceno Memorial High School po. Kay Okay. Pandan, Angeles City. Sige, sige. O kunan ko rin nga anak kung nanda kayo ninong bisang makibat kaya kayo. Kumusta yung competition? Kumusta yung pekyabayan ng competition? Ay, malamarinela pa, malamarinela. Kumusta yung competition nyo? May kasakat kayo ba? Ay. O, Brianna ka no? Sige, kumusta yung kay? Okay naman po. Makanano itang maging experience mo? May kasakat kayo or makanano yan? Kabado po kami. Bakit? Bakit kabado kayo kitang competition? Kasi po, doon po namin nalaman na kalaban po namin yung high school. Ay, totoo yan. Actually po, din kalaban da, yung po palang laban da, age bracket. Sagli. From 10 years old to 18. So po, ang high school na po rin nga kalaban da. Sir Gerald, dening kay kang coach, pilanong banwa rin Pilanong banwa? 10 years old and 11 years old po. 10 years old and 11 years old. Opo. Abit dala po, sir, dening 18 and 17 years old na Simbot kalaban. dalawa, retang estudyanteng mas matwa karela. Yes. Makanyan. Mapna mo po mamatin pong makanyang klaseng competition. Kaya biya po kayong curriculum tamo kayong kaya. Actually po, wali po kayabe keng curriculum tamo. Nung baga po, extracurricular activity Okay. po. Okay, ni po keng kaya kami, keng Clemendes po, ating tamo pong special science class. Nuno ka rin, titrain tala din ng anak para pin po ketang robotics, po, keng engineering po. Okay. Nyapin po makantang pakyabayan tala po rin makayan competition. Okay. And Sir Gerald, kitang competition, may kasakit la rin nga anak, makananitang, pwede mong i-share kay kami kitang competition? Yes po. Pilang kayong waldomig sadya, makanano yung gawa yung program. Actually, sir, dahil anak po, may preparation lang mo pong 8 days. Compare po ko rin alawang school, sir. Talagang yung pa mag-program robot, sir, mamabot yung 3 to 5 months, sir. Pero dahil sobrang talented la po rin anak tamo, at willing la po talagang mabiyasa, agawa de po kayong 8 days, sir. Actually, sir, first time may pong makayabig ang competition ngayon ni sir. At first time da pong talanding robot, sir. Actually, sir, ayan, imam po, balo na po na may gumpisa kami po getang i-imaginean miya yung robot, sir. Ala kami Ala pong kayong robot. Kwento na pong ma'am po. Sige ma'am, pakikwento mo itang... Last school year po, ating competition po Ken Division na i-host na po ng Angeles University Foundation. At uli pong manwala kami karening anak, ang po keng coach da. May kyabe kami. Pero po, alalang robot. Anya pong lumaban la mismo ket ang competition, kantade paputela ni robot. At happy to say po na may champion la pa mo rin po. Ket ang division contest. Kitang minunad ang Pekyabayan last year, na po. may And champion na ngeni, rin po. Opo. At ngeni po, o si malugod mi mo rin pong pasalamatan, imbinye na po ng local government, deni pong robot areni. Okay. May libatan la po kayong special education funds po. through the local government of Angeles City po. Opo, kayong Angeles Okay. Magbalik hapon yung kikatawang programang Nanupatan. Nandin tayo pa pisasabyan. Itang robotics, lawentaya, albentaya, idemo dereng anak, itang karelang gewang invention, robot, kayong pamagbalik na po kaya kayong programang Nanupatan. Pampanga,
at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Magbalik po yung kayong programang Nanu Patangin ni po. Akit tane po, idemo dane po ring estudyante na ning Dr. Clemente and Dairit Senior Elementary School. 10 years old and 11 years old na may kiyabi kitang National Robotics Competition ila pong sinambot. Pato de po kaya katamong ini itang giwada pong robot at itang kayang program i-explain de po kaya katamo. O rin po rin kaya katamong matni buntok ding biyasang kaya nakan na ning Angeles City para imuestra de po yung karelang robot. Magandang buhay, Nano Patak. Ako po Ralph Lawrence P. Tabliso. Ako po, Ibriana Faith N. Katanghal. Ako po Gino Joseph T. Sagum. Ako po Jessica Rose Salunga. Kami po Inclementis Robotics Team. Okay, o sige, umpisan tane. Umpisan tane yung demo tamo. No ka rin kayo mag-umpisa. Ayan, tatalanda na yung robot na. Sige, okay, kayo na kanyan. Go! Ngaos po kayong stage 1, rapid march. Yung robot po, mag-start siya po kayong start area at tukyan na lang po rin yung white lines. Ngaos po kanita, line tracing. Yung robot pong iniyati niya po tatlong klaseng sensors. Yung mumuna po yung line following sensors. Yung line following sensor, mag-detect niya po black and white through reflected light intensity. Yung kadua naman pong sensor, yung ultrasonic sensor. Wow! Yung ultrasonic sensor, mag-detect niya pong object at pwede yung i-program na mag-stop pag-detect na yung object. Yung kadua naman pong sensor, yung color sensor, na makadetect kening game may ni. Yung robot po, makadetect yung blue, ang pong orange. Wow! Yung stage 1, natin pong blind gap, na dapat po detect ng robot. Pagka-detect na niya po, kailangan na pong mag-accelerate at tukyan ang susunod na linya. Ngaos po kayong stage 2, Fortress Strike. Yung robot po, kailangan nang dala ng fork. Yung fork po, mag-represent siya as explosive device. Wow! At kailangan niya pong dala ketang orange box or enemy fortress. Namang stage 3 na Ausan break through the levels. Ang robot kailangan nang lumapit king gate at panayan na yung may buklat. Pag may buklat na yung gate, pwede na nang a-continue emission na. Wow! King fourth stage naman na Ausan dang accurate supply ang robot kunane yung material, king material area at idala na king logistic area or circle area. Yung stage 5 naman na ausandang avoiding ambushes, kailangan ng robot na pangilagan ang kayang line mine at magpatuloy king kayang line tracing. Kaya naman po stage 6, atin awos dang 5 team soldiers. Deng white and black line, dapat po a-detect noning robot ing spies. Kareng, 5 team ang mag-represent black line. Paging robot a-detect na 0 spies, sumindi color white. Paging robot a-detect na isang spies, kulay red. Adwang spies, kulay green. Atlong spies, kulay blue. 4 na spies, yellow. 5 spies, magenta. Material classification ng Aus King Stage 7. Ating ausang battlefield ining square with X at adwang material classification area ining square 90. Dapat ilagay ning robot ing material king material classification area base king kulay ning material. Okay, happy na nga siguro itan Ayan, o ngeni, pusubok ng tane kanyan. Umpisan tane, i-demo tane, pag ganang tane yung robot tamo.
Okay, let's begin. Ketang start. O, muna yan kayo ng King Stage 1, ne. O yan, paltoda na po rin anak, paganda niya po itang karelang robot aprenogram. O, line tracing niya po ito, dapat kaya tayang maputi. O, ito, ikit siya. Wow! O, pinabas siya kaya? Umilabas siya. Wow! Dinurot siya, higit siya. O yan na. Wow! 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 Ayan, higit siya po ning karelang palakpakan tala po rin anak. Ay, nuko naman. Ika yung manalbe. Ika yung manalbe, ne. Ay, ako naman 7 ega na gana po, tading ating kabalukin. Ika may pong atsukening studio, ma-amaze kami. Karening kaya na kanareni, ano pong kakyut, ano pong kabyasnan. Ila pong ginawa kitang program na punitang robot ita. O, ako po mapimpong balong gawan ita. Ikit siya naman po niya talagang kanya pong minuna, inesplikada kung makanano ya lumakad itang karelang robot. At ikit ta naman pin, kinimut siya kitang yung makanano demin nuestra. Palakpakan ta ng pasibay. Congratulations kay kayo anak, ne? Kabyasnan yung kabyasnan. Pwedeng manuling metong kaya kayo. Bakantang dalaki kaya kami. Ano kung kakyut, ano ka pang kabyasnan? Ngeni, balik kay kari Sir Gerald ang pohang ma'am, ne? After winning, makananong penandaman nyo, karinganak na siyempre, simbot doring mga to, simbot doring mas biyasa nung tutusin karela. Sobrang kasaya po, maka-proud niya po bilang school head na memyelang kay King eskwela niya po, memyelang honor King eskwela po. At in support kami po karela, ang gapong King Mirasla International, babiyemi mo rin po. Kalupa na po ni sinabi na naman po ni kaya katang Malugod City Mayor, Pogi Lasatin, na nung sakaling Mirastamo po International, makabuklat siya po kaning kayang opisina para kayong supportanan nito. Sir Gerald, pilan la ring simbot dang eskwela nationwide, Yes. din kaya kayong estudyante. Bali po ating may kayabe 15 schools kay aliwaliwang bansa po. Aliwaliwang lugar. Ay, aliwaliwang lugar kay ning bansa tamo po at ating pong Sultan Kudarat, Lasal, UP, aliwaliwa po ating pong Jubilee School at din kalaban damo rin sir. Kera kalan karela foreigner la po. Wow! Pero ilang sinambot, ngayon po, what's the next step? Na ano po yung panayan tamo kanyan? O uling ila po yung representative tamo, Pilipinas, ne? Na ano pong panayan Actually tamo po, kanyan? go-goal na po ning school mi po at ning DepEd Division of Angeles City po na makapag-participate la po kay ning World Robotics Competition po. Naganapan kayong Taiwan kayong August po. August, ne? Na i-representa po ing Pilipinas po. Ing din Kapampangan, i-representa po ing Pilipinas. Ay nakasanting nga daramdaman, ding Kapampangan, ilang maging representative ng Pilipinas, kitang na International Robotics Competition king Taiwan. King August, congratulations ka rin nga na kareni. King eskwela niya, ma'am, Sir Gerald, ma'am Horkia, congratulations po kaya kayo, kaya kayong dangalan. Bibiyayo kaya katamong Kapampangan. And hopefully, iuli yung pasibayo, bring home the bacon, karas kayong August. Makapagsadya kayo pa at filming-filmi. Nung damdaman niya mo rin miyayaliwang ating masabal, ne? Ating detambisan sumawag kaya kayo. So, pandakongan po rin. Dakal pong salamat kaya kayong pamunta. Nung ating ko pong buring pasalamatan pat last message, ma'am.
Opo, karen pong pengari, dapo dening anak karenin, salamat po kayong suporta. Uling mas, syempre po ita pong oras dang binye. Aywan naman. Ita pong pamanantabe da po karening anak karenin, nung aliwa po kitang sawop da pamanantabe. Mo rin po maging matagumpeng karelang genapan competition ne po. Dakal pong salamat. Pati na rin po karen kaya kaming karen kayabe mestra. Ne po, salamat mo rin po. Po karen kaya kaming supervisors, lalo na po yung supervisor making science, Ma'am Jemima Estabilio, na metong mo naman pong mamantabi po kaya kami, ang po kaya kaming superintendent, Ma'am Irene Tamayo. Okay? Ako po pasalamatan ko muna po siyempre po yung principal mi po kasi nung halina kami po sa support ng principal mi po, alimiran po agawayan. Dakal mo ring salamat po kang Deputy Division Angeles City po, kang Ma'am Jemima po, kang Ma'am Irene Tamayo po. At kang CLTV po, dakal salamat po kining oras po para makilala po rin anak tamo po Ay, kining Pampanga. dapat mo, kareng aliwang kaya na kanken. Lininor yan may kagawa lang makanyan. Dapat maging inspirasyon na kaya kayo, Renny. Dakal po salamat ka rin pong minalbingan ng Aldong IT. Sana po may kapag-impart kaming masanting programa kaya kayo. Higit naman din anak na talagang kabyastanda. Ini po yung kaya kayong programang Nanu Pata, Bayo Tami Kakawani, Babab Jodini, Eden Mar, Adeline Gray, Suken TV. God bless us all po. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home.